narivuze ngo ndashima Imana nabonye umuryango wanje ba Grand Frère Apollinaire na Demayi nishimye kubabona Imana ibamugisha turabarinze mu bukwe dufite ubukwe ndabatumiye umurengero wa ko ndayibarasi ndeza none cage navuye ino shikiriya ndakura none ngiye gushaka none gato turabatumiye no kuvuga ngo muze ubunyine karaba umugabo mukuru Imana ishimwe yabikoze tuzabana tuzishima kubabona kandi baza ntazosubira kugaruka mbere yabyo uzosura ngaruke hano ndo umugabo yes nishimiye igisubizo niba ngombwa muhagurukira kubera ko twuzuye hano ariko tufatanye kujya nane nabafashije namwe mumfashe sino bishobora nje nyine biza bigora nishimiye aposo yeme sino bivuga ngo mbimare sino bivuga ngo mbimare kabisa ni byinshi ariko mumve nabo tutavuze bashanga kambara aribaye narisize shanga bucura nakuze nzi ko ari we mukuru mwacu kubera ko nakuze musanga mwacu nza kubimenya nyuma ko ari je frati mumva ko ari umuntu ukomeye kuri jewe shanga ndakwishimiye na anko umugabo namubonye Imana ibaho umugisha amen twagiye Imana ishimwe tuzozisangira Dari bisa tulis, dari bisa tulis. Huja kurakomele, ingoma yawe nakagi, ingoma yawe namuka. Mana zakuririmbi, yabasiteka. Somebody, man,
hasigaye 3. Mana kuko wafashaga abakuruza niko nafuza dufasha mu myaka iri imbere niko nafuza dufasha mu myaka iri imbere umuyaga w'ishuheri urawuturinda uzatubera umutuzo udashira iteka. Isirimbemo irashize 5. Imana ishimwe ko batwongeye. Subizamo. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuramya Imana nibyo bidukwiriye, nibwo buzima bwa muntu. Cyo twaremewe. Bwira mugenzi wawe ngo se nawe witeguye guhura na Mesiya. Mbariza ngo se ukeneye guhura na Mesiya. mugenzi wawe ngo itegure guhura na Mesiya muri mugoroba. Amen. Ahubwo yahuye na Mesiya, 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 ahubwo yahuye na Mesiya.